Ia e toi whātalo whātu le au nanga le whakasa TV o le televisa le wainga nei vaenga o le fiafi. O lau por kalame o le sulu au lama e pe o na masani ai a fiafi toi tasi. Ia le whaua toi tautu atu. 5 minute te ai leitu lai lima i nei le tātou ofisa au tū. Ia manatu a whaisi vevela o le nei aso. Ai manatu foi. Ia ua tini manuia fe au mga luenga sa whea ngai ai masio tātou atunu i sa mo nei ma tunu e mamao po whea lava le tū sa puno wai ma atia e ia manatu lava ia ua ia ile anga le leo le atua ia tātou ngā luenga whaatino le nei aso ma lo le ngā lulue ma lo le wha malolosi ma lo le ono sai tiutia ma whaiva ese o si o tātou atunu ia e mua le wha malo ma le whaafitai lango le tātou polkalame le sulu au lama o le matanga luenga ala manuia ma leipa pisinisi ma ala manuia ma leipa o le tātou whale o loa o le SOS ia whaapea foi le lango mai a le Papas Instant Coco Samoa o lango au tui o le tātou polkalama ia whaamalo ma whaafitai ai ia wa fai lava na tu na tul tatou sulu au lama ia fita itasi ia ona o le lango mai na e tatou pa anga nei ia tautu na foi pa anga le tatou sulu au lama mal tatou e whakasa TV e ini meo mana o mia ia fea ni le tatou whale o loa vaenga umu whapena ia whapea foi ia whatau sau koko Samoa ia tamale kaule palua ngau pea o le kofe foi lea male lau tie na ona asua i tonu o koko o le alaisa ia po le supoesi ia o le iputi ia ona maua leo le ipu koko vaenga whapena whaingofie ia mo le nei vai tau ia e whamalo ngā lulue whamalo le kalesia le ngā lulue o fisa tu nei o le kalesia e whakasa whamalo le laulau o le whanutele malo le ngā lulue le nei aso lau fionga i le taitai fono mo le sui taitai fono mo lo fale tua ia whapea foi le teu tupe ma le whailau tusi maulu o whale tua whaululungo matanga luenga tātou fisa au tū malo atu ngā lulu e nei aso ia se i o lava i le au whai ngā luenga ne ngata foi lea whamalo i le laulau o tamau le kalesia au whionga le taitai fono ma lau whale tua o le whailau tusi ma lau whale tua ia malo lava mo ngā luenga whaatino le nei aso le ngata foi lea e nofa komiti whenga i pea ma ngā luenga whaatalo whaatu tātou whaatalofa whaamalo o tātou sula ulama i le nei vaenga o le fiafi i le ngata fo ilea ia au nanga e kalesia ese o lo tautuaina si o tātou watunu malo lava ngā rurue tu atu le tātou watunu le ngata i le lo tautali ma le ngā ruenga whaaleanganga ia e fo ia au nanga o lo whapeo na whaamalia mana o ngā si o tātou watunu malo lava ngā rurue whamalo fo le tu whalo le malo whenga iei mga luenga lau whionga i le au le malo ma lo whaletua ia o le suiao ma le whaletua ia whapea fo i le tamatai pāle mia ma le sui pāle mia ma whaipule o le whono usu le tunu ia le ngata i lea o minister al kapeneta minister langolango ia silsila fo ia le awhionga i le whongwhitalai ma le sui whongwhitalai ma lo mo whatinonga le nei aso ia le ngata fo i lea o le tātou whaululunga mta ngā luenga ia o le malo whaululunga fo mta ngā luenga tūma oti ia whaululunga pisinisi ia se ia o lava i tātou o lo tautuaina nei o tātou ainga ia whaasopo atu i aile tātou whaamalo a le tātou polkalama i le nei vaenga o le afiafi vi ia le li ia a whapea fo i se mea sa whaalawea i whatinonga le nei aso ma lo lava le ona sai tai au ena foi ia to maua foi manatu fou malangona fou i le fisosoani mai o tātou tua manatu lava ia sa whaasopolo al manuia o le atua i whaatinonga wha mga luenga lea sa whaise meua misi ia manai al nai toi tapenai tai au ia e whaatalo whaati foi ia i nātou le wanga i mai mo le whaawawino ngā luenga le nea fiafi ma lo lava mo asina whaasina ngā malo si malo longo le nea aso ia le fo wanga i mai fa fa malo ile au fa ngā luenga man ngā luenga fola sai mala spa ia le tua na nafi
Malo lava mawal fa singa malo sia ne tatou tangata i le tino malolo mai fe mga luenga ia le ngata fo i lea o le fe au faleanganga ia tō mata wai mo alfa singa malo si faleanganga ia tapenanga o le nea so fe au nga luenga ai o le taimi nei i Amerika ia o laua mata le pati al tatou fitum tatou tamafana ulai Amerika fafta ya tu le tio le valu o tasi sa ili malo i LA ia o lo taula mua i le vaenga lea o le ainga mal tatou fitu ia a lau whaanga solo le temil nei manatua o laua e so tai mai wa uma na faile le whaingalo tupupu e matai ia o te manatu ia lau wha solo nisi vaenga o le temil nei o le polkalame manatu wa le ava noa fo ile se i tatou se e atu tatou tilo tasi i le tūlanga o lo ia i le tali ana i tatou tamawhanau i Amerika mo le tatou au taito fitu e uia wa le manuia le tau mawhainga ia o le whamalo tele i le au taa alo mawhanau taa alo ia e maise lava ia o le sunga i le whaiaonga sui whaiaonga ma le au ofisa o le tatou au ia o na ua manuia fo i le tau mawhainga e ui lava i le itini i le champini ia aua mana ia le tatou tau mawhainga ia le wai nei aso le tamusanga champini Australia le au te lenga le tamusanga atoa mo le nei tausanga lua ia ai lona iwa i tatou au taito fitu ia le titi le tau mawhainga sa ia nei aso ai manatu la so tai atu se tu atu ia tio e so tai atu ia mo fo inai tatou wata tatou tilo fo il tūlanga o lo il tapenanga ia nei tatou tamawhanau il tatou au taito fitu i Amerika. Ke kakalo lo uma tournament nga ko ke kal tournament mun muri dia kasangi la yo bela yo pa uma mungi yo le World Cup ya Federico kai kofi
O yo vai a Federico. Okay. Come on, dance the tango.
o se vainga lea i le ainga tele o loo whenga iai nei tātou tamawhanau i Amerika ia ma le talinga o le tātou au taito o fitu ina ua mai a ele tamilusanga peona iai mai moina fo isi o tātou o tunu i le nei aso ia o le whai mai ua tea le iwa i LA i le temil nei ia a o lo manuia e nau sisilatu tātou o tunu a tonu fo iwa sisilatu nei tātou a inga ia o le au ka alo ia o la e manuia la tau ia le titi fo ngā luenga o lo whaatali ai nei tātou tangata anu matama whanau ia tunu e mamau mai au fo tali i le se tātou au maltamu whainga e tūsai o le tātou tau whainga se o tātou au ia ui lava ele i tau le wha moe le sampini ia ai ma e lava le tau whainga ia ua tau nu manuia e fo wha moe ia o se vainga na pe o iai le wha moe to e wha leo lenga whaftai le ala ata le radio 801 sa ili malo i LA ia mo nei fisota inga na wa mawal tātou wata ia wa full sila se tātou tunu ia ai afa pe le wanga il fale uma fe awol nei aso ia o le taulongolongo lava le tātou sulu au lama o lo saunga le mu se tautua na saunga le mu afa pe o sau fanganga luenga le nei aso po fe lava sa ia fa atau le fale le to file mu mal saunga le mu le yaso lunga la wala tele ya tau longo lava le tātou sulu au lama ya tautua na lo wanga il fale tau ave le mu lau ta vale fa to alo ma fau wa ai fa ilo le wala tele ya mo foi lau le ono sai malava pale ya pe afa pe o fale tonu ya pe umile ki ula wala tele po fe lava le vaenga o le tunu uanga tu iai polu nei ma mo tele sara fai ia se tautua na ane nei vaenga ia te ua toe fale tonu lava le tātou waso ia ua lata i le fiafi ia fa pe le wanga il fale ia tautua na ane ave pasi ia malanga muli tele al te mine ia usaun li tātou malanga muli tua ia se tautua na ane nei te ua toe sa il tātou wa la o ko fa le kongo se fa la velave ia o umal ne yaso ia se sila nei le pasese o lo tau ave ia fa to le mu fa pe fu o tumu tele le pasi ia se sila la val tato sa ngale mu le ngata le pasese ia fa pe fu sa ngale mu le pasi ia malo sunga o lo tau ave ina le pasi bang fa pe na ia le ngata ilea o le manatu foi e tau fa malo ina tato mo tutua o ia tutuile manua ma lor nga lulu el ne yaso ma lo mo fe au sa fe nga yai ia ai mai sil fe nga yo to ma tapo inga i ne yaso nga la fa nga luenga ia fa pe fo ia le fa mana tuina o le aspa yo le li la sapati ia ai fui kala nga lulu el sa o ka ko ia ma lo lava ia le fo la tala ila fiafi ia manatu fo ua ta pena ua fo ila matanga o le vai so fo ila so ata ia e fa malo atu i le tatou pitonu i tutuila manua le ngata fo ila ia a o manono ma polima malo lava mo nga luenga fa atino o le nei yaso o tau longo lava le tatou por kalame ia tau tuanana i le saunga le mu e le ngata fo ila ia mo tatou fa salunga i tatou paanga e tunu mamao ia po fe lava na iai a fa pe ua po le ale taimi o le aso ia a fa pe o le ua ta pena e anga il fale ua uma le sifi ia pena fo ua ta pena e alu a mata le sifi ia po na anga i si fa atau ia po le alava pena ua e alu piki lau fai ngā luenga ia se i tautua na lau saunga le mu i lungo le awala ia na i toi a fia fo il tātou sa ia umana ia fo ia o le toi mau e umal ni masina e ui lava i whaafita au tātou whea ngai mal wha mai ia manatu lava ia lo o saunga le mupea le tātou whai ngā malanga i le nei vai tau ai tau tua na ia sasi lo fui o ia o mai foi le saunga le mu ia i tātou ai manatu o le a tu watu e whaisin tātou whaafianga ia ntoi foi mai lea
whaauau tātou por kalame o le sula ulama. So
Nai whawhiawhianga e whanofo mālua i fo i le nea fiafi. I le mai ai fo i o whiau mga luenga sa whi tai tunga eisi o tātou utunu o le wha mālo mo nei o tātou tamama tina mātutua. Mālo lava mo le ngā luenga, mālo mo tau whale tāpua i le nei aso. Ia manatu fo i wai manui ai whiau mga luenga. Tama whanau o le atunu i le ngata i samo nei. Ia whapea fo i atunu e mamau, mālo fo ia whapea wani whiau sa whenga i le nei aso. Ia mālo lava le tauatai. I le ngata fo i lea o le wha mālo i le au whai ngā luenga. Mālo lava mo talonga le ngata i lea a o le au whai ngā luenga ua mapu mai le ngā luenga. Nei tātou mātua mālo lo pensione, mālo lava. Whai wata puai, ia manui ai ia whiau mga luenga. Le ngata fo i lea, wha mālo atu i le au mātutua. I mapu i whangalele, ia whapea fo i ia le mau tai le mo tele salawhai. Ia mo o le nei aso sa whenga iei fo i ia ma tāpua inga. Ma lo lava i ia le soifua matua, vi ia le tua, ia o lo maua pele ma lo si le nganga. Le ngata i whale tāpua iei tātou whiau. Ia whapea fo i le mafutanga. Ia ma lo tātou walii. O le whamalo mo le kolisi whawhai au. I malua, lau o whio, lau sunga i le li pule. Ma le whaletua, o le sui pule ma le whaletua. Ia whapela inga whaiaonga mo tō whaletua. Ia whapea fo le nofo asuenga. Whamalo atu mo whiau matiu te o le nei aso i manatu. Ia o lo tāpena le mafutanga whaafowina le au whai ngā luenga. Whamalo atu ai fo i. I sunga i to ina ma le loa loa le au whai ngā luenga. Whai whiau, tau sinuu. Ia ua manatu ua anga i atu i mālua mo le tātou mafutanga whaafowina o le nei tau sanga. Ia manatu fo i wa ese. Ia ua leo mwhai ona malanga mai ia le au whai ngā luenga mai atunu e mamau. Ia fo ua ese fo i le nei tau sanga. Ia e maua fo i whaasi ngā malosi. Ia fitu whaai ngā le au whai ngā luenga. Ia awa lava le ngā ruenga fola e wha malo atu. Malo lava i lau sunga i le li pule. Ia manatua tā pena le mafutanga whaafowina le ngata fo i lea. Ia au lau whai ngā ruenga mai ai sunga i to ina. Ia se i whaasopoloa i lau whai ngā ruenga sunga i whaafia inga. Ia mo le amatanga o le tātou mafutanga whaafowina fo i mo le nei tau sanga. Malo lava vi ia le lofo le atua. Ia sa tau pule lava mafuafua mai. Ia e leua au lia manuia fo i le wha moe peo na atofa mai. Ia atonu fo i sa iei se wha moe sa wha taunu uina i le so. Ia po le wha iunga fo i le vai aso ni te nei. Ia whaftai le atua pea wha peo sa wha taunu uina manuia ni wha moe na iai. Ia a wha pea sa whaisau ngā luenga le nei aso. Manatu a whaisi vevela o le la le nei aso. Po whelawa sa e ngā lue ai lau whatoanga. Ia sa si foi le whaiva. Ia pe whaifo i se ngā luenga te whawhale. Mai ngā mo whapena ia malo lava mo ngā luenga. Malo mo whatinonga o le nei aso. Ia tonu o mapuane. Ia whataitali foi le kuka le au kuka po le ase latu kuka o le nea fiafi. Ia tautua na o longo mai pea le tātou rifua maloloina. Le tau sami maloloina. Tautua nasi na tātou kuka, tautua nasi mea ai whetau i mole au mātutua. E le ngata fo i lea o tātou i le i tūlanga o le tausinga o le saunga le mu. O lo tele pea ia whalau i loa le tanga luenga le soifua maloloina. Manatu o se o ni mata upu au ngā mō tātou. Le ngata i le i whaamai o lo a whiene e tātou whanau ia ele ngata fo i leo so i fo mare na lau tele na tātou ainga. Tā penanga o le aso ma le aso. Whaamalo i le au tautua. Le au tautua tua vai. Ia tele o aso ngafua, ia tele i lopo to i whai aso ngafua anu. Ia manatu sa iese fuafuanga o le aso. Ia ele ngata i le nuu, ia manatu fo i o le kālesia. Ia mawanga uma whapena i sai ia i nei aso i whiau mga luenga. Ia whupela le whaiva sa iai wha malo lava le tātou sulu au lama. Ia ona o le whianga iai pia i whiau mga luenga. A o le taulongolongo
ia o le tātou saonga le mūlau tele le ngata i lea o le taulongolongo lava ia ona o lo ia i pea tātou ma whaamai o le COVID le ngata i lea a o le tele o isi whaamai o lo o awhia isi o tātou wa tunu se i tautua nā le whaataua pea le talifofonga whaataua pea le talifonga le nevai tau ia ona o le awhia i tātou le COVID i le ngata foi o le fulu masau ale alo le fulu le temili nei ia le ngata i lea o le nofo vāvā pea anga i nofo nga whaitele ia mua le te tafi ina o au i te mi uma nei vaenga ia mo le silafia tāua lava le whaataua ia ona o loo iai pe whaamai ia i tātou whaamai o nei tamaiti o loo lipatia mai ia sila i whaena iai mātua a i loa wa mai nei tamaiti ia ave lo le whale mai ia vai le fō mai i mai ia pe ona lapata ia mai ia tātou e le tanga luenga o le soifua maloloina o le whaamalo mo le soifua maloloina pulenga ma le au whainga luenga atoa ia whaamalo atu le tātou polkala me le sulu ulama ia mo fe au whaatino le ngata fo i lea o le tanga luenga o le leo whalpui pui ma le soifua taina ia mo le tausinga o le saunga le mūlau tele i le tonu seo tātou atunu malo lava mo tiu te tau ave le ngata i lea o le tanga luenga o le fui mū o le matanga luenga o le malusianga wha el tise, tanga luenga o whela ua inga ma fisota inga ma ngaluenga tele al malo, le ngata i lea matanga luenga le vai, ia wha pele ofisa le vai tau, o ila tau o lo o ngafa ma le vai inga le tātou utunu, luas fulfai tu la, ia awa ia ni wha alawe lawe o no awhia i tātou, malo atu mo au onanga, ia malo foi fa malo mo o le fa malo mo o sunga i faia onga urua onga le ngata ya onga le kalesia e fa pe foi fa lo ya onga tu mo otima onga le malo e fa pe foi ya onga isi kalesia tau foi fa malo ne tatu fa nau ma matua ngalu ngata fa le yaso mo moli mal to piki mai ia malo lava le ngalu lue nei whanau e tua iai, ia seo tātou atunu a inga maulotu. Ai whamalo lava, mō ngā luenga. I le neso, leo whai sunga i whai a onga, maurua onga, tā ua le tau ngā luenga. Ia wale au ina o nei tātou whanau. I le poto lau tele, i le ngata i neo lātou lumana i manuia. Ia ai whapea fōi, ia le lumana i o tātou nuu o a inga, o le ka le sia. Ia masih o tātou watunu, whamalo atu i ngā ruenga sa whaatino, ia mō na i tātou whanau. E manatu la whaisin tātou malolonga pupu toi whai mai, ia o na whaawau leo tātou porkarame.
Ia, toi tali mai tātou por kalame sula ulama. I le nei vaenga la fiafi to e se fulu 5 minute tā le tu lai ono. I nei tātou ofisa utu, ia o tātou tala noa i lapta inga le soifo malolo ina e manatua silfia tātou atunuu e ele fua moa na lapta ima le tātou soifo malolo ina mo le saonga le mu i le tau mawhaina o le fua moa na o le crest egg mai fiti se isi lana iai ia le loa lava po i se fale o loa nei te walu sau whaataunga e whaatau mai ia e mor silfia e le o toe whaatanga ina o na whaatau o le crest egg ia le wala pta i mal soifua malolo ina mo tātou ia wale te tau na whaonga ina ia ona i whaafita au leo loo iai i le terminate ai tau tōna ane alu sau whaataunga ia wa ele fua mona o le crest egg mai fiti a tonu fo i te fisili whale o loa ia e maua ai le fua moa i le o te whaatanga o na whaatau ia la i le lapata i mai o le tātou soifua malolo ina whaftai fo i soifua malolo ina ia mo le tau longolongo peo si o tātou tunu ia i vaenga whapea wa e tāua mo tātou i maua tātou ni whaamai i le mana o mia e manato o lewa o le ase e atu te pena mai tātou tāpua i ngā fiafi ia o le tātou tofi le nea fiafi o le sunga i le toiina sunga i le whawhengainga ia efu ia male e whaka sa i le aio niwe o te pena mai i le tātou tāpua i ngā fiafi e tau ia i ngā alu loa le ngā luenga alana au auna ia tau fo i o se fatu e pa ui ele lei o i aio fina ngalo ia wafo i se fe au whale nganga mo i tātou le nea fiafi a lato e se atu i tātou poto o tū ia na e tātou whaafia fianga tupulanga talavou mana i vivi inga ia o tā pena mai ai ia le tātou sauni ngā lotu i le tūla i le tāo leono ia manuia lau whaafonga i le tātou whai ngā lotu o le nea fiafi
Yo
Mapumai fe amanga lwe mo ne yaso sa to tunu e tato batu le bi ngai tua moli la palapo malo rona lo fa mo na le le ma le tia lo sei fo mo ola au ye fe amanga lwe mo ne yaso se tato tano sa uni o mato tangata o lo tunu le nei tu la fiafi batu lava le vi ngai la o fio ono lo lofa mlo wa le le ma lau te singolo mato wola le ni yaso nga ngai foi ia le mana malama ma wo mai le pongsa ma tu talo mo lo lava nga tau tolui na yo ma tu tanga ta pai ele nga tele nei ta po inga au tapo inga tonu mo te malawa o la fana fa totua tonu ai ma to e fa manu lo swafa ma vi ia la o fio e fa va ono Yesu Kristo ma to vole ma tano to nei amen le feito wino fiong pa ia le tua tu si filio le ni Yesu e tu sa mal feito ngola ke siano la mole tup mo lo no tau pes fu mal fitu ala feita wina ni se ona faiupo e fai mitayala fa fonga meia oni sine wa fiong pa ia le tua o mavai mea ona mai ele o le tamatane al fafine o le matai o le ainga sa tele lavalo na mai wai na le toe se manava ya teia no fai atu ai lea ya Elia ne tangata o le atu ai sa e launa ya ja o e maliu mai ea e whamanatu mai ya uang sala ma whao o le oti lau tama no fai atu le o ia te ia ina au mai lau tama ia jao o na au mai le o ia te ia mai lona fata ia va ia te ia le afeafe sa nufu ai o ia ne fata o te fo ia te ia lona moenga langa le o ia le li o fa pe atu le li ie lo watua o e fa o e le anga il fa fine o ti lana tane o le o te au mawai ina wa fa o le o ti lana tama an fa o fa tolu le o ie lunga o le tama ma langa atu i le li o fa pe atu le li ie lo watua ye fa fo sia mai le nganga o le nei tama i tonu yati ya teia ona fa fonga mai leo le li le leo e lia mo to foi mai le nganga o le tama i tonu ya teia ona o lai le o ia ni mai le tua e ala le faita wina wana fiong pa ia ya teia pelo na lava vinga e o le fa ba na mo le matua mo se ma fo fonga o le nei fiafi ma le tusi sa faita wina i lona fai pe luas ful martasi ma luas ful ma le lua o te toi faita wina o nisi o na fai upu na fa o fa tolu le o ye lungo le tama ma langa atu i le li o fa pe atu le li ye lo watua ye fa fo isia mai le nganga o le nei tama i tonu ia te ia o na o lai le o ia ma fa fonga o le nei aso e tu sa mal fasinonga ale faitaunga lau ke siano o lo fa pe mai ole o langa fa tami titi maletoe fa foisia o le ola childhood and life restored na tulewa nga ngai fole lao le nei aso wa foto ai mai fole pong sai o fitia so tatu tunu ai ta tununga le lavawa ai manu maro fai vole nei aso manuia foi unisio tatu fa mo boenga ya ono le alofa male ang le leo le tua
o whaalinga leo le atua le tausi mai le soifua le ola o lo tātou o tunu le nei aso. Ai pitai o le aso lawa ia. O se ata manino lea i le soifua ma le ola o tangata. O lo whata oto i le soifuanga ma le ola o tangata. I lona ala whai mai le tae au. E peona tō ala whai ai le tae au seng sengi. I masanga iane ai o le tae whi au mga luenga. Se yo lava ina wha mai ina le aso. O le ata wa aia le nā i le soifua o tangata. Mai lona soifua mai, ma wa ai le tangata i ata o le malama lama o le laulangi. Ma nga ia tuai lea ma vea ma tangata matua, ma ua malosi. Ina ua tu sao le lao le aso. Ma se yo oi lava ina nga ifo le lao o lona soifua i le pula lango te pe o na iai le nei aso. Se yo ina pongi salo na vaai, ma mau atu le ola, ma le malama lama mai le atua. O langa le nā wha le tangata, e a mata mai le, a vea ma tamai titi. O lo atangia i tutonu le, o lo tātou wola ma lo tau soifua. O alu tātou o langa ma le soifua o lo tātou iai. E a matau mamai lawa i tātou i le tamai titi pepe mea po le teini titi. Ma whanga solo teina vea ma tangata matua. E le ia se soifua mai loa matua loa. Mata mai se o langa wha tamai titi. Ao leo langa wha tamai titi. E mua lava le soifua ia mawai vai. E whaingo fia lava o na fia ia fianga le ola. Ma ia se io ai lava ina vea o ia ma tangata matua. Aoa ina malosi. Se io fo ina pura la ngoto. Ai no ne soifua. Ina ua mai o le naso. Mai fa pena se anta o vai e le o langa o le nei tamai titi. O le tama le nei al fafine sa orfata. O lo ta ua e le faitong o le nei aso. Ma le toi fa fo isi ai o le ola. Ina ua moli mauina le tina. Fai mai o le ese ola. Ina ua mai wha umi le tama, ma ua wa aia le tina, ua mau atu lona manawa, ua le eise ola. Nei loa po le ale mea tupu. Le a fuiso na mafuanga. Awa unga i o le tau i vingo le o langa sa iai, o nei tangata e le vai teimi leo Elia. Teimi na malosi ai le munga la, malosi le matelaina o le onge ai o le nu o le atua whanaunga Israel. Teimi na whamalai e ina ai le atua ina o malosi le angsala ma le whaita anga o le malo. A fia ai ma le soifua ma le ola tangata. A fia atu ai ma le nuu ma le aio o Sarfata. O le nuu sa whaalango lango ia Israelu o la to fuita mau ainga. Aio mele moniei upo sio mato i tu malo. Ia ulu i ta whenga a serifutia ai besingano. Aio iu a fia ai ma le soifua ma le olo nei tamai titi. Ao no le malosi o le angsala na iei tangata o le nuu o le tua. Teimi au tupu le anga o apo. Tupu malon to rua whapau pau i spenla. A malosi le angsala o le nuu o le tua. E ana oi le onge mo oi mawhitianga. A fia aile ayo Sarfata le nuu. O le whawhine le nei o le whawhine na whai eile atua ia Elia. E te alu i Sarfata. E te mau eile whawhine e mau eile o mea ai. E te ai ai. Le pe o nei longa ai. Le nei whawhine ma mawenga na whai e Elia. Le whawhine fo lea na toi o se muri fo le u. Manai po toi whalaoa. Le na whawhanga ai le tangata o le atua, na tupu, ma whaateleina, ma le uma, le tala, le na lau i loa ai le na whawhine Sarfata. Se iau ai na otila na tama, ma toi whaafo i sia le ola, e peo na tātou whaitau iai. Ngā luenga na whaia i le atua le soifo, ma le ola o le tama i titi.
le o ti ai o le tama le nei fine o le folinga ua tau tu wa solo po le ale mena mafuai o tu wa ia fine ya Elia ai Elia le ase mena e sawa o fa pe o le o mai o Elia o te fa manatu ana ngasala o tu wa ia teia ai o ana ngasala o mafuai le o tilan tam e o ai le tua alea falling over tua Elia ile tua fa longa le la tala Elia ida wa saule fa fine wa mai le tama woti ona ya avele le afafe o ia alanga ai le li ma fa pe atu le li ie le tua wa e fa o e le anga il fa fine woti na tane o le o te au maua ina wa fa o le oti ilana tama falling over tua ile tua le o tia yo le tama ai le o le ale me na la yo noti ne nei tama titi ai ne fa ali ai le mana ma le sili eso le tua o va venga ye na fa ye le tua il tangata e pe ona toi fa fo si ai le olo le nei tama titi a o fe ngai le nu o le tua ma afianga o le angsala tu poi mala tu poilonti nea wa fia yon tangata o tu poile popo nga tia ile soifuanga ma le olo tangata aul va ainga foile na le o yele soifuanga lo tanto ngola ai mo to soifuai o a fianga wa fia le na lo langi tangu tala soifuanga a fianga il mau fa mai a le mau fa le lave o tupu so i forma le ola tangata a te nane fo i ona yo lava fa fi tau ni o fa fi tau le ola o fe ngai mal tangata le via po te tono lo ainga po lo fa le fainga luenga po lo no le va oe mal tolua le va ma tu ma fa nau o ye fa fi tau li o leola ale na la ngona i u leo ma le tu fesilo tangata la se wingo ni me la se wingo ni me o tupu le langi o fo yo ni tau tu o solo o ma fo anga ma fa fi tau li o fe ngai ma le so i fo ma le ona tangata foi malo o tusi li mai tu si lima solo ma tuai solo le leanga tangata ai pe tai o lo to sei fua mo tanto wola samoe o lo ya au ia o le tua o ia foi o lo sila fia o lo tanto lu manai ma lo tanto savalinga o lo tanto ye le neola a foi ni o tanto ma fitianga o lo yai me tupo le neola sila fia le tua o sila fia le tua no tau unga wao i tato o lana whanau o e o whatua tua ma tari tonu ia Yesu Keriso lona alo o tau whanau wina e le tua tau lavo lea ia veo tato o langa e whapei e whatamititi i le maua le loto mama le loto maua lalo o leanga malungu le fina ngalo le tua pe ia ona feta lailo tantori e tu maita maite o mai a ja a wai fa pe o la to e o le malo le tua ia tato pi ia mai le tua tu mau le tua ma fa tua e le tu la fo ina i tato le tua o ia na tu fa fo sia le ola ile o lo fe ngai ma fa tiamo le ola le lavana feta lailo tato li a fe ngai o ia ma fa tianga le ola le sau aina o ia ma le tu la fo ina o ia no aina fa sa toro ina o ia ma tau tau wai lunga le sa toro o le lava na ia fe talai o tau no o faina nei mo le tau langa le nao le manu malo na sau ni ke riso o mo o ma mai tatu sa mo ine tatu la va tia ma fa tianga le nei ola no tato fatu tua ma le tele tonu ia Yesu Keriso o manu malo Keriso o ye fo ye te fa fo sia le ola
mo cha cho pe a ma mai atu nei ola ma ona ma fatianga amen la cha cho pese wa sa ne lo fe pes
tātou whamaulalo le tō te tālo. Le tōro mātou te mai, o mātou o langa ina le vei ngō lau whio, whawhitea lo lofa ma lau tau singa le soi fōma leo lo lo tino. Whia ngai le nei aso i on whiau mo na ngā renga, i luna mala malama o furi tua mai, i le tangata malana sa whatino, o mātou whanau le watu mal fo i mai a onga, o le tapo inga mal tau whare mau o nei ao sina sina, o mātou e tutono a inga. O la ngona lava lo mātou lo te whawhitaita mai. O ai manatu sa whengai mātou mawhita ma whainga tau le ala. Sei lava a whianga e a whieri so i fōma le olo lau whana. Ai pita i o lau whio le na tau si mai, whawhuisire ma lo sima le olo fōu. Mawel ma whanwhana o mātou loto o no lo tau si mai. Whawhitea taile ne yaso. Au mea lofa sa mai lo mātou o tunu. Au whiangai mo na tūte mo na whaiva. Whawhitea tūte mo whaiva ala whilima o le whainga malo mo na tangata ngā rurue. Wale atia e o le nei atu nuu mo na tangata anu. Whawhitea le anga le lei o atu nuu ma malo mai whafo. O la tau te mao a inga sa saa mai. Wale atia e o le nei atu nuu. Whawhitea e la tau mo tofu sao. Wale manuia o le malo. E te nana o tangata lau tele. Whawhitai le tala le lei, whaatala le lei nairo mātou o tunu. E peo na mātou sapi e nei au whaamanianga o no le tala o le whao le tanga na te pena ine ke riso. Nā le levi vi whaia e o mātou loto mu whawhitai au lava fionga. O whapena na whaamatala mai e mātou le wingo lo olofa malo nau nau tai. E te le tu una lau whanau e o lava le ngāta anga o le lau langi. Au le suru leo mātou vai ma le malama leo mātou wala. E lima taita inai mātou iau lava whamariang sa mai lo mātou utunu. Whawhitai lo wanganga. O le fisoso ani sili lea mo mātou tangata. Tumu musu pe o mātou loto. Whamatala ia i mātou le wingo lo finangalo. Ma le lo loto o fionga. E le o yeso mātou malama lama. Au nau lo lava nganga na te whamatala mai i mātou. Silo le mātou whawhitai o ke riso mai whaola tanga na saunia. O lona soi fua tongi ola na maliu matana mia. Ai na toi soi fua manu malo le oti ma le tunga mau. Whai malo lo mātou manu malo whaatasi malau fio. Ma toi fua ta ina ino o la fau mo i mātou. Ai le anga sana sa mātou wolai. Au awa noa i mātou i lo malo e whavavau. Mone lo mātou whaatua toa ma tari tonu i lau fio. Tu mau i lau fia le vi inga nei o i le whamabau. Mātou titalo ta mai. E le tonu lava le tangata i lau sila whanga. Sila fia lava lo mātou o tunu. Mau mātou tangata o se whanau anga sala lava. Tu mua i le anga māsa sei. O lea tangia lau fia lo mātou o tunu e tusa malona whawai. O lea tangia ia mātou whai unga whai. Au mātou winga foi ma mātou wa mio e whaalia. Au lo mātou manatu whaapito ia i mātou lava. Malu mātou tua i ole leanga isi uso. Malu mātou tusi lima ma whai ai. O mātou tutalo le li ia. Ia meise lo te fau ia i mātou. Meise lo te fau le nei tunu mātou te loai. On whamanga loa i o le tasi. Ia moa se ola fau. Ia whamanui na ailo lama swafa. Ia anga le leile atua. Ia sawa linga o le nei atunu malo na whainga malo mo na tangata nu. Ia iai lau tau singa. Ia fua mai o mātou taita. O le ao le malo, ma le whatua. O le te mai taipa le mia, ma le kapineta. O le whaipule. O le malo Samoa. O lo matanga luenga ma whala putonga. O tai fo i tono nu. O tono fo i o i kānesia. Ia mātou tau whai mawale nganga o lau fio. E whai eia mātou whai unga le ame o tono. Ia walawa le manui o le nei atunu. Ina ia tangia i lau fio. Lo mātou wola lau fio. Ma le whaambai o le nei atunu. Alo whangier ngā luenga
ale kalesia ke usiano uma ina ia whatupu ma whaola ina lau tala le lei ma lau lava malo ma ia whatupu ina le whatuotua o tangata mātou te la māti ai o whi tā ma whinga tā o ele la lo langi ma le nei vai tā mātou mawele moe wha moe ola i le tari tonu o la o whio e fo te ina lo mātou ngola fau ma te pena ina i mātou mo lo malo e wha mawau mātou te tālo le le ie alo whangia le tāpo inga o na yaosi na sina o le atunu i te tono maota malawa te nane o tangata anu mai lawi maung te tele se i o i maung aiti mana tua mana lofa lau whanau popo ngā tia e le ngate le nei atunu o le lau langi atoa a fianga o lo iei le lau langi mo na mawhatianga mātou te tālo lava le le ie e sa te pena pe lo lava nganga ala e mau ai le file mu ma le saulotonga a le manuia o lau whanau mawhatia a o le ala le tala le ia tu matira le tala le o le manu malo ke riso ai o fina ngalo o te ngata whatuotua e tupu ai lo mātou whatuotua ma le te tonu o lau o fio te whaia me sili lo mātou wana ia la mātou te talo lea a le sa auni e o lo watunu i tō whanga o le pō se e malutia le soifua ma le ola taitaina i mātou le pong sā mo na fili i nei o mātou wauria le taia fau i lo manuia i e fau i ale vi inga i la mo fio e ni isi mea o le tā ua e ale se manuia o lo watunu mo tangata whai e tusa o lau masani o le lofafua a le manuia ma le fili le mua la mo fio le tuol tamae le lofa sirisiri ese o Yesu Keriso lo mātou o lei ma lo mātou whaola o le mawhitanga ma lo lava ngang pa ia i e lungo lau whanau whātua tua le lau langi atoa i e lungo Samoa ma ona tama whanau nei o e le whawawau lava Amen.
Ia manatu le ua te ilangi le fetu talimatangi. Ia pe o le tātou tāpua inga le nei vaenga o le afiafi. Ia e whae leo ai le anganga whaafitai tele le tātou tofi. Le sunga i le toi ina, le sunga ia efu o le whawhenga inga le e whakasa i le aioni we. A leo le anganga whaafitai tele le tāpenanga, lau sunga i le toi ina, lau sunga i le whawhenga inga. Ia manatua leo wa whaafonga si o tātou atunu ma le kālesia. I le wheau fola le nea fiafi. Ma lo te talo, whaafitai tā pena, ma lo sauni, e tu sai o le tātou whainga lo tu fiafi. Ia mātou talo sanga whaafo i pele mau, i rau sunga i le to ina. Ia walawa ti ute ma whaiva, o te tofi ai. Ia le ngata fo i lea, a o whita i tunga i wale ngā lue ngā lea tua. Ia mau fo i lo soifua lau le leili tino. Ia walawa le tele o tā leni maanga wa au whaonga i le soifua ma le ola i ne vai tau. Ia manuia fo i le wharitua, ma le nofua alo, ma le ainga. I le lango sua i le whiau ma ngā luenga. Whaafitai fo i le tātou e kālesia i le aioni we, whakasa. Ia mo le tātou tāpua inga. Ata i lea ia o le tāpua inga le awa telo le kālesia. Ia se ia o lava i nei whanau, whamalo. Ia mo le tāpenanga matango fia i le nea fiafi. Ia o le tau longo lava le tātou sula ulama. Ia se i tau tua nanga i ngā luenga o tutoe o le nei taimi o le fiafi. A whapea leo toa e tā pena sa whaisina ova la ititi, tau wha uma ngā luenga o le nei aso, ia malo lava le ngā lue, tā pena ia ngā ili whale. Ia se i tau tua nā ane lau saonga le mu. Whatali mai nei a inga, ma nei mātua o le au mātutua i nuu ma inga. Tali mai le taunu watu. Ia whapea fo i o leo wa mai a tā pena le ngā sisenga o le nea fiafia manatu fo ia. Te mi mānei e lau mai lo i luma le me tau sami le to ina ma lo mtua a le nā. Ia, o le fo ua whatali le tātou whai ngā lotu le nea fiafia le ainga lava ia. Ia e lewa te atu ia le tā penanga le tātou au nanga le whakasa TV e peo na masani ai. I tātou whai ngā lotu le tāo le ono ia fiafi taitasi. Ia tau ia se whatu e pa ui le lei. Ia le whiau o taulongo ina. Ia wālawa le tātou tau i vinga. Ia ma le tātou wala awina whakerisiano. Ia ma le tātou whenga iai. Ma tiu te ese o le nei aso. Ia e manatu o le a se e atu le tātou potu au tū. O lo iai nei whaasala launga. Whaasisilanga whalau i tele a maia. Ia ona toi fo i mai le wha uma le tātou por kalame le nea fiafi. Whaasisilanga tāua tupe fiso soani wha mea lofa mō pisinisi. I le awa ma le wha aloalo e whaasilisile atua i wha pea. I le toi te talai o tua oi wha avao malo ma le ngālulu ai o si o tātou watunuu e toi atia elo na tamau a inga. E iai se vai ngā tupe ua whaanganga i le matanga luenga o tupe e whaamatu atu e fiso soani i le wha aleleia o ati ina e pisinisi. O le tufa ina o le neise leni o le angafa ma le ofisa o le Samoa Business Hub, SPH, e iai inga o le nei fiso soani, ua uma ona whaata atitia, ina ia mauti noa le o le fiso soani ia ilantou, e tala whea ngai maanga waa iai. O le nei lango e whaapito mo ilantou, mua, o lo whaatino pisinisi, ma, lona lua, ia iai le laisene whaapisinisi, mo le tausanga lua o lua. Mo le nofasi la fia ma le malama o le atunuu, o le a whaasolo atu le whaalawi loa mo le nei mata upu, i nofuanga aso mataimi e pe o na tā ua i lalo. Aso lua so tolu se fulu o kuso lua o lua, le itu lai se fulu le tai au, le itu lai se fulu lua i le aoli, tu le loloto hol, mata fele anga isi usenga, se ia pā ia sale i moa. Aso lua so tolu se fulu o kuso lua o lua, le itu lai lua i le aoli, le itu lai wha i le afiafi, le e whakasa moa ta hol, mai le fio anga o pia, tia vi se ia pā ia laulii. E tāua tele lau au ai mai e te whaafafonga ia tātou fursanga, e whaamalama umai vaenga, o le anga waa i le nei fiso soani. Whaamole whaafasotai mai le tātou ofisa i le telefoni valu whaalua, lua fitu o, po le tātou Facebook page Samoa Business Hub,
mo nisi whaamatalanga e winga le whaasolonga o le tātou polokalame. Whaamatalanga uma e winga le fiso swani o le a maua i taimi o a tātou whonotanga e pe o na tā ua ilunga. Tātou taupule ola ma wheiloa ai i leo lofo le atua whaafitai sa inia e vaitulia ala tina yoelu o fisasili o pulenga Samoa Business Hub. Important notice, small and medium business grants. With the reopening of our international borders, the Ministry of Finance has allocated a small grant funding to support existing small and medium businesses with their recovery from the negative impacts of COVID-19. To qualify for this support, you must be in operation and have a valid business license for 2022. The Samoa Business Hub is tasked with the disbursement of this grant and an awareness program to present and explain the process, and qualifying criteria will be rolled out according to the schedule below. Business operators are invited and encouraged to attend any of the sessions that is closest to your location. Date Tuesday 30th August 2022, 10 a.m. to 4 p.m. to Utu'uleloloto Hall, Matafele to Siusenga and Salimoa. 2 p.m. to 4 p.m. Ifaka Samoa Ta'a Hall, Apia to Tiavi and Lauli. Your attendance is very important. Please contact our office on telephone 8422-770 or check our Facebook page Samoa Business Hub if you have questions about the schedule. Otherwise, everything pertaining to the grants will be explained and discussed at the awareness meeting. Fa'afitai Vaitulia Latino Yoelu, Chief Executive Officer, Samoa Business Hub. Whasisilanga tāua, tu pefeso swani whaamea alofa mo pisinisi savai. I le ava ma le whaaloalo, e whaasiesila tuai le mamalu o lau whai pisinisi o sa la whai e whaapea. E eise vai ngā tupe ua whaanganga ele matanga luengo tupe, e whaamatu watu e feso swani i le whaaleleia o atina e pisinisi. O le tufa ino le neise eleni, o lo ngafa ma le ofisa o le Samoa Business Hub, SPH, o le neife so swani, e whaapito mo i lantou, mua, o lo whaatino pisinisi, ma, lona lua, i aile i sene whaapisinisi mo le tausanga lua o lua. Mo le whaamalamla maino vaenga umo le neife so swani, o le a whaasolo atu le whaalawiloa ino fuanga, aso mataimi e pe o na tāua ilalo. Aso ngafua solimo se tema lua o lua, i le tūlai se fulu lua i la uli, o le whakasa whango malo hall, mai le fio anga o samale ulu, e anga i atu i manase. Aso ngafua solimo se tema lua o lua, i le tūlai lua i la uli, i le tūlai wha i la fiafi, maota le whakasa i sa maunga, mai le fio anga o sa fotu, e anga i atu ia opo. Aso lua sono se tema lua o lua, i le tūlai se fulu i le taiao, i le tūlai se fulu lua i la uli, o le he whakasa a wala hall, mai le fio anga o asau, e anga i atu i whalilima. Aso lua sono se tema lua o lua i le tūlai lua i le auli, i le tūlai wha i la fiafi, o le kalesia me to tisi sangone hall, mai le fio anga o whangawhau, e anga i atu i tanga. Aso lulu aso fito se tema lua o lua, mai le tūlai se fulu i le taiao, i le tūlai se fulu lua i le auli, o le apita o pisanga hall i sale lolonga, mai le fio anga ngā tai vaianga i atu i puapua. E tāua telelo au ai mai e te whaafafonga i a tātou fōla sanga. E whaamalamlama umai vaenga o le anga vaa i le nei fiso soani. Whaamole mole whaafisota i mai le tātou ofisa i le telefoni. Valu whaalua lua fitu o. Po le tātou Facebook page, Samoa Business Hub. Mo nisi whaamatalanga e winga i le whaasolonga o le tātou polkalame. Whaamatalanga uma e winga i le fiso soani o le a maua i taimi o tātou whonotanga e pei o na tāua i lunga. Tātou taupule ola ma wheiloai i le alofa o le atua whaafitai sa inia e vaitulia ala tina yoelu. Officer Sili o le Samoa Business Hub. Notice. Small and medium business grants. To all small and medium businesses operating in Savai'i, a small government grants funding to support existing small and medium businesses with the implementation of their recovery plans from the negative impacts of COVID-19 is now available. To qualify for this support, you must
be in operation and have a valid business license for 2022. The Samoa Business Hub is tasked with the disbursement of these grants and an awareness program to present and explain the process and qualifying criteria will be rolled out according to the schedule below. Business operators are invited and encouraged to attend any of the sessions that is closest to your location. Date, Monday, 5th September 2022. Time, 10 a.m. to 12 p.m. Location, Efaka Sa Fangamalo Hall, Village Covered, Samalai Ulu to Manase. 2 p.m. to 4 p.m. Maota Efaka Sa Maunga, Safotutu, Oppo. Tuesday, 6th September 2022, 10 a.m. to 12 p.m. Efaka Sa Awala Hall, Sautu Falilima. 2 p.m. to 4 p.m. Ekalesia Metutisi, Sangone Hall, Fangafau to Tanga. Wednesday, 7th September 2022, 10 a.m. to 12 p.m. Apito Pisanga Hall, Salilolonga, Ngatai Vai to Puapua. Your attendance is very important. Please contact our office on telephone 84227770 or check our Facebook page, Samoa Business Hub, if you have questions about the schedule. Otherwise, everything pertaining to the grants will be explained and discussed at the awareness meetings. Fafitai Vaitulia Latino Yoelu, Chief Executive Officer, Samoa Business Hub. Pasisilanga taua tupe feso swani fa amea lofa mo pisinisi. Ile ava male fa aloalo, e fa asilisila atua ye fa pea. Ile toi te talai o tua oi fa avao malo, malingalu luai o sio tatu watunuu, e toi atia elo na tamao ainga. E yaise vaya ngā tupe ua fa nganga ile mtanga luenga o tupe, e fa amatu watu e feso swani ile fa aleleia, o ati na e pisinisi. O le tufa ina o le neise leni, o le angafa ma le ofisa o le Samoa Business Hub, SPH, e iaia inga o le nei feso swani, ua uma ona whaata atitia, ina ia mauti noa le o le feso swani ia ilantou, e tala whea ngai maanga waa iai. O le nei lango e whaapito mo ilantou, mua, o lo whaatino pisinisi, ma, lona lua, ia iai le laisene whaapisinisi, mo le tausanga lua o lua. Mo le nofo si la fia ma le malama o le atunu, o le a whaasolo atu le whaalawi loa mo le nei mata upu, i nofoanga aso mataimi e pe o na ta ua ilalo. Aso lua so tolu se fulu o kuso lua o lua, le itulai se fulu le tai au, le itulai se fulu lua ile aoli, tu le loloto hol, matafele anga isi usenga, se ia pa ia sale moa. Aso lua so tolu se fulu o kuso lua o lua, le itulai lua ile aoli, le itulai fa ile afiafi, le whaka Samoa ta hol, mai le fioanga o pia, tia vi se ia pa ia laulii. E tāua tele lau awai mai e te whaafafonga ia tātou forasanga, e whaamalama umai vaenga, o le anga waa ile nei feso sohani. Whaamole whaafaso tai mai le tātou ofisa ile telefoni valu whaalua, lua fitu o, po le tātou Facebook page Samoa Business Hub, mo nisi whaamatalanga e winga le whaasolonga o le tātou polokalame. Whaamatalanga uma e winga le feso sohani o le a maua i taimi o a tātou whono tanga e pe o na tāua ilunga. Tātou taupule ola ma feilo ai, i leo lofo le atua whaafitai, sa inia e vaitulia a Latina Yoelu, ofisa Silio Pulenga, Samoa Business Hub. Important notice, small and medium business grants. With the reopening of our international borders, the Ministry of Finance has allocated a small grant funding to support existing small and medium businesses with their recovery from the negative impacts of COVID-19. To qualify for this support, you must be in operation and have a valid business license for 2022. The Samoa Business Hub is tasked with the disbursement of this grant and an awareness program to present and explain the process and qualifying criteria will be rolled out according to the schedule below. Business operators are invited and encouraged to attend any of the sessions that is closest to your location. Date, Tuesday 30th August 2022, 10 a.m. to 4 p.m. to Utu'uleloloto Hall, Matafele to Siusenga and Salimoa. 2 p.m. to 4 p.m. Efaka Samoa Ta'a Hall, Apia to Tiavi and Laulii. Your attendance is very important.
please contact our office on telephone 8422-770 or check our Facebook page Samoa Business Hub if you have questions about the schedule. Otherwise, everything pertaining to the grants will be explained and discussed at the awareness meeting. Whawhitai Waitulia Latino Yoelu, Chief Executive Officer, Samoa Business Hub. Whasisilanga tāua tu Pefeso Swani whaamea alofa mō pisinisi savai. I le ava ma le whaaloalo, e whaasiesila tuai le mamalu o lau whai pisinisi o sa la whai e whaapea. E eise vai ngā tupe ua whaanganga ele matanga luengo tupe, e whaamatu watu e Feso Swani i le whaaleleia o atina e pisinisi. O le tufa ina o le neise eleni, o lo ngafa ma le ofisa o le Samoa Business Hub, SPH, o le nei Feso Swani, e whaapito mo i lantou, mua, o lo whaatino pisinisi, ma, lona lua, i aile i sene whaapisinisi mo le tausanga lua o lua. Mo le whaamalam la maino vaenga umo le nei Feso Swani, o le a whaasolo atu le whaalawi loa i no fuanga, aso matai me pe ona tāua i lalo. Aso ngafua so limo se tema lua o lua, i le tūlai se fulu lua i lauli, o le whakasa whanga malo hall, mai le fio anga o samale ulu, e anga i atu i manase. Aso ngafua so limo se tema lua o lua, i le tūlai lua i lauli, i le tūlai wha i la fiafi, moto le whakasa i sa maunga, mai le fio anga o sa fotu, e anga i atu ia opo. Aso lua sono se tema lua o lua, i le tūlai se fulu i le taeao, i le tūlai se fulu lua i lauli, o le he whakasa a wala hall, mai le fio anga o asau, e anga i atu i whalilima. Aso lua sono se tema lua o lua i le tūlai lua i lauli, i le tūlai wha i la fiafi, o le kalesia me to tisi sangone hall, mai le fio anga o whangawhau, e anga i atu i tanga. Aso lulu aso fito se tema lua o lua, mai le tūlai se fulu i le taeao, i le tūlai se fulu lua i lauli, o le apita o pisanga hall i sale lolonga, mai le fio anga ngā tai vaianga i atu i puapua. E tāua telelo au ai mai e te whaafafonga i a tātou fōla sanga, e whaamalam lama umai vaenga o le anga vaa i le nei Feso Swani. Whaamole mole whaafsota i mai le tātou ofisa i le telefoni, valu whaalua lua fitu o, po le tātou Facebook page, Samoa Business Hub, mo nisi whaamatalanga e winga i le whaasolonga o le tātou polkalame. Whaamatalanga uma e winga i le Feso Swani, o le a maua i taimi o tātou whanotanga, e pei ona tāua i lunga. Tātou taupuleola ma whailoa i le alofa le atua whaafitai, sa inia e Waitulia a Latina Yoelu, Officer Sili o le Samoa Business Hub. Notice: Small and medium business grants. To all small and medium businesses operating in Savai, a small government grants funding to support existing small and medium businesses with the implementation of their recovery plans from the negative impact of COVID-19 is now available. To qualify for this support, you must be in operation and have a valid business license for 2022. The Samoa Business Hub is tasked with the disbursement of these grants and an awareness program to present and explain the process, and qualifying criteria will be rolled out according to the schedule below. Business operators are invited and encouraged to attend any of the sessions that is closest to your location. Date: Monday, 5th September 2022. Time: 10 a.m. to 12 p.m. Location: Efaka Sa Whangamalo Hall, Village Covered, Samalai Ulu to Manase. 2 p.m. to 4 p.m. Maota Efaka Sa Maunga, Safotutu a Opo. Tuesday, 6th September 2022. 10 a.m. to 12 p.m. Efaka Sa Awala Hall, a Sautu Falilima. 2 p.m. to 4 p.m. Ekalesia Metotisi, Sangone Hall, Whangawhau to Tanga. Wednesday, 7th September 2022. 10 a.m. to 12 p.m. a Pito Pisanga Hall, Salilolonga, Ngatai Vai to Puapua. Your attendance is very important. Please contact our office on telephone 8422-770 or check our Facebook page, Samoa Business Hub, if you have questions about the schedule. Otherwise, everything pertaining to the grants will be explained and discussed at the awareness meetings. Whawhitai Waitulia Latino Yoelu, Chief Executive Officer, Samoa Business Hub. Wasisilanga tāua tupe Feso Swani whaamea lofa mō pisinisi, i le ava ma le whaaloalo, e whaasirisila atua i whaapea.
I le toi te tala ai o tua oi whaavao malo ma le ngā lulu ai o sio tātou watunuu e toi atia e lona tamau a inga. E iai se vai ngā tupe ua whaanganga i le matanga luenga o tupe e whaamatu atu e whesoa soani i le whaaleleia o ati ina e pisinisi. O le tufa ina o le neise leni o le angafa ma le ofisa o le Samoa Business Hub SPH e iai inga o le nei whesoa soani ua uma ona whaata atitia ina ia mauti noa le o le whesoa soani ia ilantou e tala whea ngai maanga waa iai. O le nei lango e whaapito mo ilantou mua o lo whaatino pisinisi ma lona lua ia iai le laisene whaapisinisi mo le tausanga lua o lua. Mo le nofo si la fia ma le malamalama o le atunu o le a whaasolo atu le whaalawi loa mo le nei mata upu i nofoanga aso mataimi e pe o na ta ua ilalo. Aso lua so tolu se fulu o kuso lua o lua le itu lai se fulu le tai au le itu lai se fulu lua i le aoli tu le loloto hol matafele anga isi usenga se ia pa ia sale moa. Aso lua so tolu se fulu o kuso lua o lua le itu lai lua i le aoli le itu lai fa i le afiafi le whaka Samoa ta hol mai le fio anga o pia tia vi se ia pa ia lauli. E tāua tele lau au ai mai e te whaafafonga ia tātou fuorasanga e whaamalamalama o mai vaenga o le anga waa i le nei whesoa soani. Whaamole mole whaafasota mai le tātou ofisa i le telefoni valu whaalua lua fitu o po le tātou Facebook page Samoa Business Hub mo nisi whaamatalanga e winga le whaasolonga o le tātou polokalame. Whaamatalanga uma e winga le whesoa soani o le a maua i taimi o a tātou whonotanga e pe o na tāua i lunga. Tātou taupule ola ma feilo ai i leo lofo le atua whaafitai sa inia vai tulia ala tina yoelu ofisa silio pulenga Samoa Business Hub. Important notice, small and medium business grants. With the reopening of our international borders, the Ministry of Finance has allocated a small grant funding to support existing small and medium businesses with their recovery from the negative impacts of COVID-19. To qualify for this support, you must be in operation and have a valid business license for 2022. The Samoa Business Hub is tasked with the disbursement of this grant and an awareness program. To present and explain the process and qualifying criteria will be rolled out according to the schedule below. Business operators are invited and encouraged to attend any of the sessions that is closest to your location. Date Tuesday 30th August 2022, 10 a.m. to 4 p.m. to Utu'uleloloto Hall, Matafele to Siusenga and Salimoa. 2 p.m. to 4 p.m. Ifaka Samoa Ta'a Hall, Apia to Tiavi and Lauli. Your attendance is very important. Please contact our office on telephone 8422-770 or check our Facebook page Samoa Business Hub if you have questions about the schedule. Otherwise, everything pertaining to the grants will be explained and discussed at the awareness meeting. Fafitai Vaitulia Latino Yoelu, Chief Executive Officer, Samoa Business Hub. Fasisilanga tāua tu pefeso soani whaamea alofa mo pisinisi savai. I le ava ma le whaaloalo e whaasiesila tuai le mamalu o lau whai pisinisi o sa la whai e whaapea. E eise vai ngā tupe ua whaanganga ele matanga luengo tupe e whaamatu atu e feso soani i le whaaleleia o atina e pisinisi. O le tufa ina o le neise leni o lo ngafa ma le ofisa o le Samoa Business Hub SPH o le nei feso soani e whaapito mo i lantou mua o lo whaatino pisinisi ma lona lua i aile i sene whaapisinisi mo le tausanga lua o lua. Mo le whaamalamlama ino vaenga umo le nei feso soani o le a whaasolo atu le whaalawi loa ino fuanga aso mataimi e pe o na tāua i lalo. Aso ngafua so limo se tema lua o lua i le itulai se fulu lua i la uli o le whakasa whango malo hall mai le fio anga o samale ulu e anga i atu i manase. Aso ngafua so limo se tema lua o lua i le itulai lua i la uli i le itulai wha i la fiafi Moto le whakasa i sa maunga, mai le fio anga o sa fotu, e anga i atu ya opo. Aso lua sono se te malua o lua, le itu lai se fulu i le tae au, i le itu lai se fulu lua i la uli. O le he whakasa a wala hall, mai le fio anga o asau, e anga i atu i whalilima.
Aso lua so no se tema lua o lua i le itulae lua i le auli, i le itulae wha i le afiafi, o le kalesia me to tisi sangone hall, mai le fio anga o whanga whau, e anga i atu i tanga. Aso lulu aso fito se tema lua o lua, mai le itulae se fulu i le tai ao, i le itulae se fulu lua i le auli, o le apita o pisanga hall i sale longa, mai le fio anga ngata i vaianga i atu i puapua. E tau a tele lo au ai mai e te whaafafonga i a tātou fōla sanga. E whaamalamlama o mai vaenga o le anga vaaile nei whesoasoani. Whaamole mole whaafsota i mai le tātou ofisa i le telefoni. Valu whaalua lua fitu fitu o. Po le tātou Facebook page, Samoa Business Hub. Mo nisi whaamatalanga e winga i le whaasolonga o le tātou polkalame. Whaamatalanga uma e winga i le whesoasoani o le a maua i taimi o tātou whonotanga. E pei ona tā ua i lunga. Tātou taupule ola ma wheiloai i le alofa o le atua whaafitai, sa inia e vaitulia a Latina Ioelu, Officer Sili o le Samoa Business Hub. Notice: Small and medium business grants. To all small and medium businesses operating in Sava'i, a small government grants funding to support existing small and medium businesses with the implementation of their recovery plans from the negative impacts of COVID-19 is now available. To qualify for this support, you must be in operation and have a valid business license for 2022. The Samoa Business Hub is tasked with the disbursement of these grants and an awareness program to present and explain the process, and qualifying criteria will be rolled out according to the schedule below. Business operators are invited and encouraged to attend any of the sessions that is closest to your location. Date: Monday, 5th September 2022. Time: 10 a.m. to 12 p.m. Location: Efaka Sa Whangamalo Hall, Village Covered, Samalai Ulu to Manase. 2 p.m. to 4 p.m. Maota Efaka Sa Maunga, Safotutu a Opo. Tuesday, 6th September 2022. 10 a.m. to 12 p.m. Efaka Sa Awala Hall, a Sautu Falilima. 2 p.m. to 4 p.m. Ekalesia Metotisi, Sangone Hall, Whangawhau to Tanga. Wednesday, 7th September 2022. 10 a.m. to 12 p.m. a Pito Pisanga Hall, Salilolonga, Ngatai Vai to Puapua. Your attendance is very important. Please contact our office on telephone 84222770 or check our Facebook page, Samoa Business Hub, if you have questions about the schedule. Otherwise, everything pertaining to the grants will be explained and discussed at the awareness meetings. Fafitai Vaitulia Latino Ioelu, Chief Executive Officer, Samoa Business Hub. Ya, onai whaasalaunga nama, whaasisilanga whalau tele. Ya, ua taunu mai le tātou porkalame le vaenga le fiafia manatua, taunu mai le siu le tātou porkalame. Malo lava le mafuta mai, la tau umana mafuta mai tātou porkalame le va fiafi ia. Malo le mafuta mai tātou porkalame. Ia, ai, o ani wha moe moenga, i la tau uma foi wa au lea mai a sosoifua i le aso, tā pena e sina pāti o le fiafi. Ia, lo fai le atua wha tele pea ia ni aso e soifua ai, wha foi le malo si le tino, fua i pea le soifua la ulelei ma le poto lau tele, ia ua lava tiute ma whaiva ua tautu ai. Lo fangia le atua le atua o le nei aso i le aulia mai, ia na soifua mai ai sang whamanua le atua le aso soifua, ia ma whamanua ia tautou. Ia ai a tātou whai malo longa fo i le nea fiafi, ia au mai le ngango le atua tātou malo lo whaatasi, ia mau fo i tātou malo si whaasili, i le tino o mawhau malanganga, ia wafo ia whiau o le kai o le asofou o lo mo mai ai. Nei whaasolonga o le tātou au nanga, le Whakasa TV, nei pō, ia o le tā o le tūlai fitu, le lewa tea o le tātou Samoa taurongolongo. So mai ei mal whaatalo noanga, ia mal tātou komiti o le sisi ngā fua, ia wapor kalame o le whaanga solo, ai maise le tātou te uila le vai aso asau, o le tātou lau au sina le afo le valu, o le tātou por kalame ma le whainga paanga le Pacifica TV, Australia, le Better Home and Garden, ia ona wha mai atu leo leo unanga leo Whakasa TV, i le tātou watati whanga lango i le tātou company o le PSL,
e manuia tele whaasausaunga a le tātou atunu nei pō ma le nei fiafi tātou tau whare i fwil tein whapenei le sa tai au tātou por kalame le sura ulama whātou whaina soifua.